Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikan biyag ita kat naggapo. Iti pagayam nagpailinga di tinagan Anuel. Adinan inlanad ta address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Addan asawak kat naanos ken nagaget amangged. Awan makunaken kuana. Aging gaadimteng ti pulos jak ni namnama, mapasamak iti relasyon ni. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Noel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. At daarak nga inyag ko, uminom tayo. Sige Imbag man ta daarak nga inyeg mo, pare Noel. Ay kadun nagsweldo ak nga minitay. Uy. Iso agi matangak matan iti arak. Kaya nadamot tan pulutan nga in take out ko, iti restaurant ta pagpapayak. Wow, ayos nga ron no kasta, pare. Sige kakatwa, uminom tayo latta. Numaibos ti arak, inakman ang gumatang. O sige, ayos no kasta. Alang nga rod, agbartek tayo mga kumpadre. Saan nagpaya na Bartag? Uminom tayo latta. Daytan ni bakit mo pare, umay na kan sukunin, tagawid kayon. Ay. Bayan pa lang aguray. Lakay, agawitan. Umulakan bakit? Aginom kami pa Itulod pa'y nga ro iti motor mo. Di ka man manaktak. Magmagnakan no kaya't mo ti agawit. Sige, sa konti mang itulod pare. Kasimat ni Mare no magmagna. Ket adayo jay balayo. Itulod mo ni bagat ko? Ay sige pare. Itulod mo man nga raw. Sige pare. Sa konti makamo. Ay na. Nagimasan to'y kape. Nasakit ti ulo ka. Agawaam ti aggunay. Maladaw ta ni di restaurant. Ne. Kadigdigos mo bakit? Sakit. Nagbanglo ka pa at pimintas ka. Ingka kat agdigusan ta intan. Sayang. Nabarto ka kidi rabi. Saan ka nasango? Nagadukat sa umon. Sige, ikari. Sa anak ton nga uminom inton rabi. Taikan taman mo tibagi ta iti gundaway ta. Bakit? Ay na, Noel. Saan ka apagtatakunan no kastamlaang? Day tala arak ti importante kan ka. Alakit din. Ingka agdigusan ta intan. Diyak kayat ti maladaw iti trabaho. Sige man langan. Naku nagdigos. Kababain mat kan ka nga asawak, anapintas. Hoy, Noel, agat arak ka. Unay daytan. No, kat, anya ko ma. Hindi nak ngamin asit gan Kita ama, amangan no agat sang aw munto dagita lutlutwam. Pe, Ay, unay kan aya, Julie. Ag gusto kan samat ngamin kanya. anya? Ag gusto asasawamat. Ay, Noel, nagmalas lakit din ni Lucia aya. Tasika, tinakiasawaan na. Ne, apay mat. Nagpintas ni Lucia. Ang sangar mat ti asawa na. Oh, sumardang ka man. Ala, ipan mo na naluto a pork chop. Ang mga nuadan customer. Sige. Oy, Noel kaimasam tilutwam. Day tala ka na, yun mat ibagbagam. Imasam tupay dagiti lutok dito restaurant. Nagpaasan ti panaglutok, Lucia. Agtugaw ka pa'y biit. Sana balay, tawan pa'y customer. Nagalas talang langam. Sakat agat arak ka pay lang nga oray nagdigos kan. Saan na balay
Adak lang, dito kusina. Awan makakita kanya ka sa balay. Sige, rumuara kung dito'y kusina. Imay ko lain nala dagiti naugasan a plato kan kutsara. Bilibakan ka, Anuel. Adda ka man nandito'y inuman. Ayun Pasat day ta itibiyag ko, Tata Andres. Sa bagay ah. Oh, agtugaw ka matan, pare Noel. Tao minom ka. Ibusin tayo to'y arak ang ginatang ko. Si kagayam tigim matang iti arak pare Raol. Buwan pare. At dapat pulutan tayo. Uy. Ay kadun Agsyat tayo nga rod Nan, uminumak man. Sige lang. Oh, Ay nagimasay. Ay na, kasla soft drinks din na may ama. Alagid din, Tata Andres. Tumagay ka matan. Sanain. Timimti makla itay. Umdas kanya akong dayjay. Noel, itulod na kon. Intun madamdaman. Aginom kami pay. No kayat mo, agsublikan to kalpasan na may tulod na. Madamdaman to ka di. Unay kan aya. Kayat ko nga rudan dagin na. Di magmagnakan, wag gapura kang agaway. ala. Tapno di kaya gapa. O sige. Sa kunti mangitulod kini Marilucia, pare Noel. Kaasi mo ta magmagna. Alaman nga rod pare. Agapuran tumot ngamin nga agaway. Ala, umay kan Marilucia. Tamapantan iti nang iparkingak iti motorsiklo. Nenenenay, abayan Noel. Sa bali mo tan, timang itulod kini bakit mau. Agapuran tumot ngamin nga agaway. Ay, madia. Madia talaga. Anya nga iti mati, Tata. Unay ka, Noel. Awa na talaga ti panunot mo niya. Ni Tata Andres mat. Asawam, ngam ni kumparem ti mangitulod. Agsapag ayaman. Nagsakit ti ulo ka. Nabarto ka kidirabi. Kat naiturog kong dito pa. Lucia, nakaluto ka din iti armusar. Saan mo ta sumungbat? Nakman kita ang kwarto. Ang mga nusaan pa anak karaing. Apay Noel, ayan ni bakit mo? Saan mo't asimrak? Diyak amuman. Awan mo't ije balay di nakariingak. Absent mat. Anyat orasan. Alas 10 nga mawan pailaang. Mas daawakan ka Asawam, ngam di mo ammo, ti ayan na. Nalabit arimwar, idi nakaturugak pailaang. Apay ngay. Awan mo text na. Tapno ipakaamo na kumamat no sa dino tinapanan na. Ay sos, Noel. Amangan no tinalawan na kan ni Lucia. Ngamin, nauman iti agat arak asang aw mo. Anya? Ay, no siya ati asawam. Kat talaga nga isina kan, Noel. Gaputadyak maanusan ti agat arak apay ud mo. Noel, kastam ka di akanayon. Agat arak ka asomra? Kuha, madam. Tunggal makita ka, agat arak ka. Naimbaglangan ta diti kusina ti ayan mo. Asaan ka nga ag-serve iti makan, kadag iti customer. Kuha, madam. Nalaing ka akok. Iso adi ka kayat nga ikatan. Pangaasim, Noel. Medyo kisayam ti panagin inom mo iti arak. Diyak kayat, nakasangsanger ka asumbrak dito yung restaurant ko. Wan, madam. Apay ngawan ni Raulita, sigud met akaduwayaw tungkal agiinom kayaw. Wan nga raw, Tata Andres. Ay saos.
Sa balin sakit di tinapanan na ah. At dakadwa na nga gragragsak. Anya ka ti kayat yu asawan, tata. Ay, awan ba't day? Ibagamon ti kayat yu asawan, tata Andres. Ay, awan, Noel. Alakit din. Uminom tayo, tamakisangwak man nga uminom kada kayo ita. Lucia, bakit? At da kagaya man. Wen, ngam rumwarak. Anya, rabiin ngam rumwara ka. Anya ko ma. Rumwarak ah. Tanauma akon iti agat arak nga angot mo. Anya? Oh, naiga na ya, bakit? Umay ka man, gindi tara ko ban. Ay, pakawan! Ah, Ditam, rumwara kon. ay sana di nakpanawan, bakit? Kailiw ka nga rodan nga rakupan. Bigat gaya man. Nakaturog ak man nandito yung sopa. Bakit? Nakaluto ka din iti armusar. Apay asaan na sumangbat ni Lucia? Lucia! Itimplanak man iti kape. Lucia! Hoy, Bartak! Ah, Anya ayat ilalaaw mo dita. bakit? Itimplanak man iti kape. Aguray ka. Nakapalas ka mat. Mapangka ka din agtrabaho di restaurant. Nagikat akon iti trabaho. Ha? Panawan kan. Nauma akon kan ka. Agsinatan. Ha? Total, awan anak ta. Kan saan tapay mat anag kalaysa. Awan mat nga ron tilapad tapno agsinata. Sumurot akon kan ni Raul. Anya ka din ti sasawang bakit? Nauma akon kan ka, Bartak. Makauma ti agat arak kasang aw mo. Agsinatan! Taitan, tay ibagbagakken ka, Noel. Anya nga ita, di pud now. Tata Andres, Jack impagarop akas jay gayam ti kayat mo ngay pakaawat kanya. Ngamapay at di mo indiritso. Narigat mo't angay diritsok nga ibagaken ka. Kasanaon no binitugnak. Tata Andres, awanan ni bagat ko. Pinanawan na. Win nga raw, kinapudno na, nakitak ida idi ijay sintraw. Naka-holding hands da. Nag-sweet da si ka. Kadamom ka day. Nadlaw ko kiniraol, ngad adda ati maar. Saanan akas ide tilangana. Akas lasan nga agdigdigaws. Kas lagbagay damat kini, bakit mo? Anya ka ba't tentato? Adda masaksakita anak, itigas na nga ibagbagam. Ay sorry ngam ibagbagak lakin ka tinakitak. Kasano itan, Tata Andres? Anya ti aramidak. Jack lagi ti maklon ang mapukaw ko ni bagat ko. Jack maklon, Tata! Pag-aasim, Lucia. Di na ka din ay ayatan. Apa panawan nakmatan. Nauma akon iti kinabartak mo. Rinabi ka mabartak. Di kan kayat. Iso ka din nga itultulod na ka ni Pare Raul. Taada relasyon nyo. Basta nauma akon kan ka. Adayo amas ay ayatak ni Raul. Naragragsakak iti nana. Sana bakit? Pang-aasim ta di nakpanawan. Ikarik, agbalbaliw akon. Agbalbaliw ka? Nasayat mo't no kasta. Ngamuray no agbalbaliw ka, napukawan at talaga ti panagayat kukan ka. Noel? Di nakadipastrakan. Apay nga imay ka dito'y pagnanaudan mi ka ni Raul? Honey, apa di mo pastrakan ni Pare Noel? Saanan anas ka na sumrak, honey?
Hani pa'y gayam ti inawag yo. Pumanaw ka, Noel. Di mo riribukan ti panagdan nami ka ni Raul. Naragsakak kan kuana. Pasensya ka na, pare Noel. Kurain nakman, ay ayatak ni Lucia. Kat ikalaysak iti mabiit. Aglemesak iti arak ita, tata. Awanan ni bagat ko. Pinanawan ako na talaga. Ala, huston day ta pa naging inom mo, Noel. Bay anak lang, tata. Ta uminumak lang ta. Aglemesak iti arak. Huston, inaldaw mo nga umininom ka. Uwan tata. Tapno makaturog ak tumanan. Ngamin. Sana ka makaturturog amang pampanunot kan ni bagat ko. Sayang. Nagpintas pa ni bagat ko. Talaga na pintas. Ngam sinayang mo. Nauman kan ka. Ngamin, mas napatpatagkan ka ti arak ngam isaw. Sayang ni bagat ko, tata. Pinanawan na. Sapay nagpintas pa iba't nga raw. Sayang. Sayang nga talaga. Lucia, bakit? Nagsublig ako makanyag. Lucia! Ingkarigatak nga inidyan ti arag, tamangan no daytan tumanen, ti pangisinaan kanyak, ti maasawak, Mr. Lonely. Nawatak kas may sa akuk, iti may sa nalatak a restaurant, dito'y lugar mi. Ket kayat ko ti agurnong, taplanok ti maadaan, iti kabukbukudan a restaurant. To'y pagayam mo, Noel. Noel, agyamanak, pagayam ko iti daytoy a pakasaritaam. Husto launay ti inaramid mo. Inidyamon ti arak. Ket ipamaysam ti trabahom. Ket sapay la kumangarod, tamadaan kanto iti kabukbukudam a restaurant. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Noel. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. In your nose kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.